กันรำเลยนำมิโลกายฟรายทรินตูกัน Chief Minister ลุยปุลลทันฮอลเตและวอยน์โลกัลคอมเชียนดูตักตูวอยน์กันรำสเลนนันีจำปะพากะฮิยันมิโซรัมมีปุยเตดูสักนะสิบายกบูกจูกันรำมีปุยอเตเบอร์อัตงาอเลียนเบอร์เซงากันทอโฮนะอวางินมาโซนนะเมลกันหูเมกเซล่ากันเซนชินาฮิยันดูตอกไม่ลวินดิกนะอินคุปลานนะหลังทั้งสุรการมีปุยสุรการกันในเซลเทนานกันทิ้งลุงเล็กในตัวนะเสียมทาร์เลยละกันรับเลยนำอินสวนานกันจะว่าอินหลังทางบูสุรการอินเรบอนทะจอกเสียมตัวเลยรำอินโตเดสังกังโซกเลยมีดินตะขสักพุ่งจอยกางตุรินจันกันละมิโซรัมดุงเลวานะมาโซนนะอินไครัวส่วนโลนอมเซลตัวที่ตั้งปัวเชนฟาดผมเอเลบาระอินโตเดนักงกันโซเทนานกัลพุงทาร์มีปุยสตาร์ติจูกันเอาลาอันนี้อัลลันิเซลดอนบกอันนี้ดามิโซรัมบานะไกฮันโฮลดิ้งสกีมจูมิโซรัมอีโคโนมีเสียมชันเนตูระกันมาลาปอยโมเบอร์อันนี้ดิพาร์ตเมนต์ช่างที่ช่างฮวินสุมเลปายาจันปุยนะเปียลมามีปุยเตเทียมนาทีปุนกงะมากันลาไอซอนนัทรซอกกอมวินมีมาลชุงกว่าเลรัมมาสอนนานมากันละเมกเซลอันนี้กันทลายเต้นไอซอนนักองทาร์ดปาซุมโดนนักลอกซอกอันในไทยนานมิโซรัมบานักไอเวนเจอร์แคปิตอลฟันกันเซียมากันสเตทสุรการินเวนเจอร์แคปิตอลอาเซียมไว้ขัดนั่นแหละมาสเบอร์อันนี้มิโซรัมแกรนด์แชลเลนจ์กันเซียมาอินดัสทรียลและอินเวสท์เมนต์ policy สร้างให้สมนิปังอากันในทาระอินเวสเตอร์เลียนตักเตะกอลูนาน investment promotion agency กันดินบกอันนี้มีปุยซุงอมเจเนียมันและอินเรียลโนบอลและทรอกเสียมฮีกันง่ายปุยมัวมิโซรัม universal healthcare scheme อัตาน Asian Development Bank เตนเจงไวเบลสังขัดเจ็ด loan agreement กันเจียกฟิลตัวซาเซลสมกว่าฮีสุรการไลปุยนมินตุมสักดอนอันนี้มิโซรัมกัลปุยไทจี Centrally Sponsored Scheme จงซังซู SNS เปอร์สกันดาลูดเวกตัวหุ่นเตรียมสูงชัตกากันกัลปุยวางินสุรการไลปุยจวนมาลักชัดลมมัน incentive เจงไวเบลเสจะทุ่มสมงามินเปอันนี้เชียลักดานเสียมชันนปอยน์ราชตักอชัวเมกาคุมสร้างในสมนิปังอาสมนิปรุกชูงากันเสียคลิงคอมจูเจงไวเบลเชียสร้างขจันิสมสริปริยัตเซตอัตลิงาซาปฐุมอัตรินซาสมปะขตาอพุงโชอันนี้ GST 2.0 กันมันเมกปอยน์เชียลักคอมดานฟิลไฟเลซาวซอกมินเสียมสกาเฮียนกันรัมตานามาโซนนากันทอเซลนาตูระมินจันปุยอันนี้ Secretariat ที่มินสุรการออฟฟิศสมลีปังอาเซตินออฟฟิศอันมังตัวเฮียนนาอติจักบากะหลังสุรการเสียมนักงะมินปุยอันนี้สุรการทราในตูระมีปุยเตปุยโมเซียฟรีนกันรัมมีปุยเตนสุรการอินเรลบอลนาลุงออยลกไนโมรถไนโมอันเทนเทนตูร์กันเสียมาCPG RAMS กัลตังาเคสโลลูดซาสมกัวจินเฟลนีนมีปุยโอกัลตังาลูดซาสมกัวประคัดจินเฟลอันนี้ออฟฟิศดอร์เคร์ไงลว่ามีปุยกันมาหมอกันเทนเทนตูร์อีรัมพอร์ตกันเสียมา Digital India Land Records Modernization Program Land Record ตั้มตักกันชินเชียเฟลโตอันนี้มาจากสเตทเซงาSmavita Property Card เซมชวกมัสเบอร์กันนี่ฮิกันช่วงเลยUrban Land Record เสียมชันนาน Aizawl นักษา Pilot Project กันกัลปุยจันตัวDepartment Surveyor อินไดโลนาปุถุตุริน Survey ไทตูร์ Private Farm กันรวยบุกรัมเชียอลซัมตะกาเป็กสวดไทนตูร์ Online Land Tax Payment System Version 2.0 กันนี่เลยตัวเฮ้ยบ้าข้าเฮียนมีปุยเต้นอลซัมเล่หิมโซกาสตัมดิวตี้กันเป็กเทนตูร์อีสตัมปิ้งกันเสียมบกอันนี้
trian te u kan ram mi puin ni tin khosak khoi thil lam han soi vele thung tai la lo le huan nei hi kan mi pui tam sok abik takin thingtlang khuwa cheng te Aizawl na bul pui alani rengawangin kan sarkar chuan lo nei tu te khosak choi kan hi angai poim ma nabat RIDF le saski project mangin lo nei tu te tan mason na rural kandina cheng bible sa somruk pakhat sengin ling road le PCC pavement kan siam saka farmer ten anmamo leiti thatna fertilizer ahun taka nei theina tur le fertilizer to ruk nuai bonan khau takin ma kan labok bana kai noya so thing le fral kan kalpui chun zom zela kumsang ni som ni panga chungin support price cheng bible sa som li don kan pe a kumin sang ni som ni paruka hian bible sa som ni pani vel kan pele to a so thing song bol konga po ma kan sona donor ministry chuan samphai district a so thing processing unit din nan cheng bible sa som thum min pe a hei so thing song bol na le alut na tipung tur le kun na thop tu te sum la lu tipung turin atangkai don le ani tin ginger capital of India puan kan ni to bok ani MIDH noya off season tomato le ziklum chin konga nasatakin ma kan la a kumsang ni som ni panga off season tomato metric ton sang ni sari le ziklum metric ton sang thum sari som pani thar chu ania kun na thok tu ten cheng vai bel som level z an leni National Bamboo Mission noya mau mangin furniture siam le me hol siam na chu chuan thar bak tong le mamita te man me kan to bok kan sarkar chuan National Livestock Mission noya animal insurance scheme kan kalpuya tun din huna ranvul sang thum jani som kwavel insurance ti fel to ania insurance claim som ruk chin fel to ani bok rancho kham khop mulo wanga bong hul tu te har san friain kan sarkar chuan masatakin ala a fodder chin na kan tipunga tlom zoka farmer tin rancho anlei theina turin moda for animal feed plan ramrikon po kan thuam chak ani bong te tamzo bong vultu te tan hlok zok le market zaw zok kan nei thein turin kan sarkar chuan Mizoram Milk Producers Cooperative Union Limited le National Dairy Development Board tene thoho na tutlung kan ziak felta hi mason na chin chia tlak ani bok kan sarkar chuan sangha khoya e zongte mason na angai poim a Mizoram Fisheries Amendment Rules 2026 dan thar mangin Mizoram luya nungcha te hum halna le mipuin an tangkai pui le zual theinan ma kan la a waime te ne na kan thoho na thar thoin tundin huna branch waime songkwa pathum tenen kan thok ho me ani towards a blue economy di tupui mangin Mizoram pumhuap fish farmers meet kan huai hota mithiam te ruain sanga kanin to del theina tur le fish farmer te hlok na tur ngai to ho na hunatan in to khom na huni kan mang ani PMMSY kaltlangin Aizawl sanga zor na mun pui changkang taksiam na tur cheng vai bel som na chu sarkar lai puin min pom pui bok bana kai noya vekian Mizoram KVI bot nen trangkopin muga sil lama ma kan la cheng noi zali som ko pakhat sen na tur project kei fang le mual pheng khuate abul kan tran to a silk samara 2 noya cheng noi sang khazanga somli pathum chuang kan donga district pakwa kan farmer ten an chortang kai theidon ani kan sarkar chuan lo nei tu te thlai chom na tur tuipek kan ngai poim wa surface irrigation project som pariat le groundwater irrigation project pali kan kalpui mek te hian huan le lo hectare sang khazani somlia thlai chom na tur tui niang nar pe anga kun na thokai zong chung kwa zanga som kwa velin an hlok pui theidon ani tunlai thiam na manga tui en kol na konga mason na poimo tak ni turin Mizoram Water Information and Governance Bill 2026 kan pom to a Mizoram State Water Informatics Center po din anito a ruwa sursa lui tui chim chin te na le lei
nuaya tuinin mun en theina turin Mizoram mun franga real time data acquisition system station somriat pakhat kan siama Long River Basin early flood warning system po man thei ani toni cooperative sector lama mason na poimo ziafrin kan cooperative society ten internet mga chaksok na antho theina tur RCS portal kan siama computer mga primary agriculture credit society te thuam chakkonga India rama mala thaber zinga kantel Reserve Bank of India chuan Mizoram Cooperative Apex Bank chu Schedule Bank ka apom to bok MCNR ECA chu mangtangkain mipuin lo na le khotlang tan rotling mason na rural kan siama MCNR ECA thakna VB Gram Z mangtrantura in pay fel masaber state te zinga telin kan bultran na turin se cheng sumbay Bible chia zaruksom pakhat da ani VVP2 po kan sarkar chuan akalpui thana hian ramri khuwa zale pakua huamani thingtlang ko thrang computer le printer mga thuam library tharzan hi somsari pathum kan siama PMAY Gramin Nwaya in sing ni sanga zali somthum pathum sakzo to ani self-help groups statue cheng Bible senga chuang sumpek ani to a interneta sumdon na chimpeichicken.com le Chingchip Spices Processing Unit malak na tahiyan tingtlang kuwa cheng titan an thlai thar som bol na turle asal na market zau zok ahonsak ani Mizoram ipuite neile bar kam khopa andon theinan Mizoram State Special Ration Package mangintran kan la a chung kwa sing hile sang kwain an sotrang kai toni kumsang ni somni paruk somni pasari atan monsoon stock bufai kuntal Noi khasing ruksang sari som paruk kanda khol to a stock and call na thazok kan siam wangin sarkar sumluang ral tur cheng Bible som sari pathum vel zet kan hum ani ration simdan phungpo smart PDS malak na mangin ti changthun ania mual khang LPG bottle plan lian sok siam na tura kan malak na hian erong bol na gas sem konga sarkar tha ati chaka ele bar na khol na kudam somnile pali sakmek anibok limen Aizawl inspection and certification center siam mek po payfel trap anito a e center hian science tiam na mangin manro thale changtlung taknen motor fitness kan endik thei to dona mipui te himnan le boruak bol ho ti tlemnan atangkai dong le ani kol peta siam chua ti changtlun nan ma kan la chun zom zela megawatt som pechuak thei Aizawl solar plant chu kan mang thei to a megawatt som ni pali pechuak thei tur tuirini small hydro project po kan thokmek zela new development bank loan puina manga he project kalpui mek zo fel ani huna chuan kumtin kol peta unit million som rupali vel pechuak thei don ani 132 kV by Rabi to West Pileng transmission line po zo fel ani to a Hian Mizoram khotlang lam abikin mamit district tan electric supply mumal zok apechuak theidon ani PM Suryagar move bisli yojana nwaya rooftop solar sangkazani samriat panga kanwa hian amangtu chung kwate choitur electric bill na satakin atiniam ani Mizoram ipuin tuitiang limin tur niang nar kan nei theinan ma kan la a Farkon water supply scheme le Niotlang water supply scheme 1 and 2 kan siam zo to a thingtlang khwa le khapui frang franga tuin tur kan nei theinan nesits amrut 2.0 saskile nabat kaltlangin khapui le thingtlang frang franga project lian tak tak kan thok ani kumsang ni somni panga somni paruk chung khan khopuya tui connection thar sang sari zanga kan pechuaka sanitation lama tran line minekoa small bore sewer system sewage treatment plan le fecal sludge treatment plan siam ani khopui frang franga cheng Bible se zali somrup pasari chuang sengin mason na rural din le cheina kan thoka roman na fel taksiamin Aizawl Peace City project po kalpui chauzel ania neilo coinson na tour neilo village relocation master plan po duan fel to ani Aizawl Smart City Limited mangin kapuitan na rotling mason na rural din ko nga ma kan lanas na laya durtlang le limena Lammual chon puivenga recreation center saltlang a multi sports complex tale
Saltang tourist lot sa mi zani somkwal na auditorium kan siama Mizoram State Museum kan nei thar Ngarsak State te singa chuan museum changkang le chuan berpol ani industry ama kan son theina tura kan malak na Lammual pu puizo tele kolosi pa flooded factory complex sakmek te chu zofel trap an ni to a ramria kan sum don na ma kan son theinan zo khothara land custom station po ti changklun ania integrated checkpost sa lankai kan tum ani unati scheme noya cheng viable sia zali le somnga pathum huzet investment proposal som kwa pakhat kan dong to a heng singa pasari hi pomto ni in investor ten kan ram hi sumle pai pen pei pun na tla ka naya rin na an khat so zel ti alang ani tunlai thiam na technology le science lama po kan ram athanga Mizoram Patent Information Center chuan kumsang ni samni panga ni rukchung khan nei tuni na intellectual property deal na songa le pariat adonga heng singa somthum pathum chu trademark deal na ni in som palite chu industrial design anni kwalzin te him no ka konga po kan ramin mason na mel thar kan muwa kan ram moi na te kan culture te mi kwal te chunga thatchwa thin nam kan ni na te hi ram chung mun donga le ram pon thlangin kan pho langa tourism kan matli rang ranga India sasik khopui winter capital of India tana Aizawl siam tumna atelani private company te nena thokhovin PPP motin sarkar chuan ecotourism te hospitality te community based tourism te tranlak kan tuma ehia nazong mek te tan kong ahon sakdona tual chung sum don na thanganga kanram economy point ma son pha don ani zinna siam that konga kan sarkar malak na soi chun zomila kan zilai du om tak tak te ma khwa hi kan sarkar chuan angai poimwa Mizoram State University Amendment Act 2026 kan siama pupuya Mizoram Engineering College kan malak na tichak le zual turin kumin April ni kwa khan AICTE pompuina kan donga kumsang ni som ni paruk ni session na chuan class tran thei to kan tum ani school munma siam thale saktharte ziti tulak belle nau pangte sirtur curriculum siam that konga ma kan la school somnga pakhat provincialize ni in ziti tu le staff dang zani somnga lak thar an nia ziti tu quarters school building thar sakle chei thatna turin cheng viable sa som ni chuang pom ani donlai thiamna digital education kan zilai ten man son theinan school zani som nia manrua pek an nia mar chaka ama saber ni turin government comprehensive model school Aizawl New Age Tech Skills Center hon ani rui thei thil zu le muam thallo zian zirti na lama ma kan la rampuma state school drug policy nei masaber kan nia nau pangte ru fisel na lam hoi program te nau pangte him na tur ngai tu tele zilai bu pia lama sport le mani keding thei turin entrepreneurship lam hoi zirti tu zilai te kan kai ruai thin ani kan sarkar chuan rui hlo laka kan thalai ten film theina tur le ngolvei te chan chuanan ma ala rui hlo ngai enkol tu ten rual khai le ngumal zoka enkol na ankal pui theinan Mizoram drug treatment cum rehabilitation accreditation system chuan ni in rehab center som ni pakhatte anin jiak lut to ani rui hlo ngai te chan chuan turin huliap short stay center po ankal pui chun zom zela ko thran te le tlom ngai pol te nen thokhovin rui hlo ngai te sim theina tur le be sen thar nen an malam hunan thlir theinan bana kai scheme noya skill development te zirtir an ni mi sang ni zan hi ten en kol na an dong to ani in fiam na la po kan malak na kan sawa bana kai scheme noya empowering Mizoram sports kan kalpuya Olympic Games 2036 lom tura Mizoram fiam mi te antel theina turin EMS kaltlang hian in fiam na lama talen nei thanau pangte thlang chuakin kan kai fruai ani Nippon Sports Science University Japan tenen tang kopin EMS digital portal kan siama
Hiba kahian sports discipline pariat thang chuakin abi ka treng nin buat sai ania heng kan malak na te wang hian best upcoming state promoting sports and physical education award kan dong ta nge ani MSSC REC motorsport racetrack lengpui kan nei ba ka sports hostel district sports complex residential sports school indoor hall artificial turf te kan siama kuminbi kahian durtlanga multipurpose indoor hall le state chung mun frang franga Lammual somni kan siam zo ani trisel na konga ma kan lak na lam lo hoi vele thungila Mizoram dong le wanga trisel na kai noi mason na rural din le siam than na kan thoka April sang ni somni panga atanga sang ni somni paruk chungin max noya dam lo ten en kong sen so cheng vai bel sa som sari pariat ho zet pek chu ani civil hospital Aizawl chei than le thuam sak na kan thoka PHC subcenter le hospital thar engamazat sakni in champhai le siaha district hospital ate namlo te man tur city skanda ani a HPV vaccination program kaltlangin chulmor cancer venatur pek chua ani a heng ba ka hian NHM National Awareness Mission le Mizoram State AIDS Control Society kaltlangin kan rami puite si sel zong nan na sa takin ma kan lani kan state avoy kanele masaber ni turin Mizoram State Human Rights Commission kandina Criminal Justice System ti puisui turin Directorate of Prosecution kandina Mizoram Regulation of Inner Line Pass 2026 mangin Inner Line Permit pek dan kan siam traa traffic in rail bol na mi puite nen thoho na thazok kan nei theinan Aizawl City Traffic Police Warden Scheme po an mangtran ani Myanmar le Bangladesh atanga Raltlan ti chomdo le tranpui kan chunjom zela Raltlan ti chu foreigners identification portal an mingzia lunin anei tur bu fai hi metric ton sang ka zatum som sari pa kwazet kan sem chuak to ani kan rama remna le muan na vong him zel turin ma kan la a kan police ten thazok nan tho theine turin sang ni som ni paruk som ni pasari hi year of discipline na tan kan buanga em halang na hian hun von dik konga te recall le document von thatchung changa te le kong tin renga police ten an na thwa mason na an nei them turin ati chak don ani rui hlo som don na bungrotol ruk le man rot chang kang zokin kan police te kan thuam chaka training thatak tak pek thin an ni bok ani kwarel chian na thleng thei telka Mizoram kan himna turin National Landslide Risk Mitigation Program Project Pre-Feasibility Report buat sain NDMA nena kan thelut to a Aizawl siaha champhai le Serchip District chung mun frang franga lungtla le leimin sa thlen theina mun te zir chiangin mithiam te nen eng tia ma chon tur nge ti le ati ziam dan tur ruam han na kan siam ani chian na thlen na rang taka in riat theina turin Kwarel mobile app kan siama hayan chakzo ka report he lu konga te DDMA ten chiat na thlan na mun an riat tuai theina tur tele chiat tok te chan chuak le tran pui tura rang taka an tho chua theina turin apuyani heng ruam han ne te an siam ma ilang pathian ku taom ania kan ram leilung le chunga thilom zong zong kan himzel theina turin pathian nena bang lawin trong trai zel pokam u India rama Mizoram su ram ngunei zau ber kan lani chun zom zel yelom oma India Forest Report in Tarlandanin kan ram zang zong za zela somriat panga hi thingkungin ala khuani pala wetland chu Ramsar Site of International Importance a puanania Green India Mission Project Tiger Project Elephant le kampan huaya ma kan la a kumin chung khan ram hectare sang khan le zaria tazawa thingkan punani model career center MYC le employment exchange kaltlangin counseling tele career guidance tikal queen thalai na zong mekin na an mu theidan kur kong kan ko muwa in sagna le construction work thrang thranga in law fa de tan
Mizoram Building and Other Construction Workers Welfare Board nuaya ham thanatam taksiamin tran pui na dong tu mi sing ni le sang khat an omani kan thalai ten mani ke dinga Aizawl na ngel het an nei thena turin malak na chini Aizawl na kailon le rabi cher tu kan kalpuya sarkar na exam tung tetan coaching class kan buat sain ram chung chau na lo ram pon thleng po nan thoine thena tur kong kan kong hu ani sarkar malak na le ma chop rang te mi pui riat turing kan puang za thina Mizoram sarkar malang na pui berbana kai scheme chu amang trangkai tu tur mi pui tan riat theinan media rang kal tlangin kan puang zara scheme nuaya loan la tele CM special package nong tu ten an man trangkai dan chanchin success story documentary zale som pathum nai kan ti chuak to ani film lama ma kan son theinan tran la in kumin khana voi khatna tan Mizoram Film Festival 2026 lem chan hlotling takin kan huai hota Mizoram sung le marchak state rang atangin film siam tu te an local com ani tin tu na ya hey FCRA chung changa India Ram Christian ten lau thon na lian tak kan ne ya Mizoram ko than rang hruai tu tanen Union Home Minister te zukmuin Parliament na pass lo turle Joint Parliamentary Committee at Hentura kan ngen na chu ti lotlin alo ni ta hi ring tu te nasataka introng try na ra ani kan ram ahim na turyan patian ne na itong try zelangu sak na ni lawin thil ti thainan hek lawin ka tharau zo kin le ti zel kan him na turani kay mani ruat na le kan malak na wang hian kan namkal zel tur kan mabak ki ain ngat don lo ka tharau zo kin le tia hian athu kan oya kutakan da chuan kan dam kan ram hi ahim zelang kan malampo ayeng zelang ti iringtlat ang ato bera chuan trian du dakteu kan tu soi tlang kom na chuan heng kan mason na le malak na frang kan soi lan tak te hi kan friat na tipung tura soi mai kan nilo ti min friat pui ula kan ramdung le wanga cheng ten tho ho na le besin na nung an ne wang te malam hun khira tranem ngai taka kan ramtan ke kan pen ho wang te ni ti hriaila lo nei tu te in lo fa te sumdong te kan thalai le kan mei chia te sarkar na thok le tlom ngai po zong te kan zawaya tran rual na wangin kan ramin ma son ani amai ro chu ma son na tur kong thui tak zo tur kan la nei ti serengin hei ai na sane zual hian tran la ila tho ho na tra in pum khat na le in du sak ton na nen so na kan ma chon te ne zelin kan ma ti tur tam tak kan la nei te len chuak ila ke ni le kan fa te tan Mizoram in to de le huap zo siamang u Mizoram kan rama hian remna muanna masonna parvul zel ro se kalome zai hin Declare the Honorable Chief Minister for his speech. स्वातंत्रता दिवस